District Sports Sai Campaign Sub Association upon Asonason Kirap Kapajir. West Karbi Anglong Kironi Milo Hawaii Purga Chelengatwar Kimi Parlin Rat Kaningri. Difu Rong Marjong Serlong John Karbi Hemtun Pi Lumba Jong Aklamalong Sangarnam Kipi. Kardom nili Karbi Prime Time Berta Thanbang Samijunality Mungpi non Birdang Tonpen Hajrik Tha. District Sports Sai Campaign Phaikuni Ner Kepani Difu Indoor Stadium along Karbi Anglong Sport Association Sarkua Rum Kido Sub Association Tumapan Kapatua Hormupen Ang Pada Dihin Sikasuri Pokep Kirap Pajirpon. Karbi Anglong along Kapatuan at Kapachihong Lapen Ovekimia Pan Aning Kaparung Japan Pura District Sports Sai Campaign Isihinia Versai Kipiteklong. Lasover saya teng Karbi Anglong Sport Association Asarkua Rum Kido Sub Association at Tumapan Phaikuni Ner Kepani Difu Indoor Stadium along Kapatua Hormulapen Sub Association Tina Pansuri Po Dihin Kirap Pajir. Indoor ho ba outdoor ho এই যে সুবিধা দিবৰ কাৰণে আমি এটা কমপ্লেক্সত আমি 10 বছৰ স্পোৰ্টছ কালচাৰ দি আনিবৰ কাৰণে আমি 10 কোটি টকা আঁচনি আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। Pokep Susi Sub Association at Tumapan Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rong Hangsi Kapatua Hormula Pensika Suri Pokep Dihin Kirap Pajiro. Alang li reading pen Karbi Anglong Wusu Association at Tumapanta Kapatua Hormu Kirap Pajirpon. Kapatua Hormu Kirona Maelong Pinangan EM Board Chairman Lapen District Sports Sai Kamasai Puatum Chetongdut. BJP pen Kimang Sabka Sat Sabka Vikas Asai na Hokta Ledam de Pusikat News Apherang Kyang no Ham Phang Klem Bang George Timong Ningche. Kironi Milo Lapen Hawaii Purga Chelenga Tor West Karbi Anglong along Chokam Dihin Napan Amoyar Bungason. Bonta Sabka Sat Sabka Vikas pu BJP Songja Potum along Amay Pialong Kaningje Praya Purahut. Kironi Milo Lapen Hawaii Pura Tor Kachelat Nopin Lopusi Tor Kidam Kewang Abang Putin Atum Ningrinti. Towar kita mabang potum laso akrong towar prabjin pen kasilam Japan Karbi Anglong Autonomous Council pen Kopili Ambreng Constituency MC Bahini Apanta Berta ke Mekilong Japan towar cholang. Parivartan under Kopili constituency. Yes, the Parivartan under Kopili constituency is like this. ये देखिए कार्बी आंगलों का परिवर्तन. Is this called परिवर्तन? बीजेपी लोग बोलते हैं सबके साथ सबका विकास, लेकिन ये तो सबका साथ सबका विकास तो नहीं हो रहा है ना यहाँ पे. ये देखिए, you can see the condition of Amreng constituency. This is the main PWD linking road from Hawaipur or from Milo to Khironi. पवन कुमार, इसलिए आप थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे. यहाँ का जो पैथेटिक रोड कंडीशन है, जो इवन छोटा गाड़ी भी, छोटा बाइक भी नहीं जा सकता है. इसलिए आप थोड़ा देख लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट टाइम आपको वोट देने वाला कोई नहीं होगा. Even your BJP party workers will not vote for you. Therefore, Mr. Pawan Kumar, kindly look into the matter. Otherwise, the people of Karbi Anglong and the people of Kopili constituency will never forgive you for doing nothing to the people of Amreng Kopili constituency. Therefore, Pawan Kumar जी, आपको पहले से भी मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, फिर आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज इस रोड को आप थोड़ा सा देख लीजिए. थैंक यू. Assam University Difu Campus Pen Phuang Deng Pressure Meet Difu Joy Singh Doloi Auditorium Hall along Padosi Campus Mate University along Amen Kachithap Mi Ariso Nim Sopi Marapan Ingthum Arnipon Pus Nilituma Perangke Nilituma Long Birtanang Pele. Assam University Difu Campus along Akimia Men Kachithap Assamila Pen Atharia Tumapan Kideng Padosi Campus Mate University Life Science Sai Kamalong Sat Langahut number Kilong Keong Night Tarali Borgo Hayapan Nong Ipajir. Surihini Rakriner Kep Lapen Krisir Kep Aningkana Parman Mukak Polam Sayalong Kito Teknai Anthropology Sai Kamalong Thong Timungapan Nong Ipajirsi Aning Parung. Akimit Hare Samia Tumapan Kideng Karcho Amayalong Campus Pro Vice Chancellor Sivasis Biswas Thekarabirta Chabang Long Sing Teron Lapen Thanbang Atum Chetong Dun Halapu Kese Samai Pu Chandra Singh Kropensi Lun Kana Jaimek Ingpusi Phuang Deng Pressure Social Meet Pajut.
Bokazan subdivision arlo Kuligaon Lop Kumar Teron along lelong kurja panding kan proxy long le list ki pia puthak KSA pen angthik asai dengpon pusi Bokazan pen card news along bertanang pele Bokazan subdivision alo Borjan constituency Kuligaon along Lop Kumar Teron along le along ningkan proxy apan don proxy kurja apan long le list ki pia lampen KSA atum sai ki ot pasupon kurja atum ningkan photo edapi along le kaprek along kidam jia pan chithan let le theklong si KSA atum pen alang litum monsam pen pedam toilo Kuligaon KSA branch na pen KSA TDP amaya tum chepengsi don proxy kurja apan monsam ang bong along kaprek pacheterek loputa KSA songja pen pachini kurja reading pen long le kapajoka saya long kachirap aputa Kuligaon KSA branch pen KSA TDP amaya pan kurwang thu pajir non malam so por phan birta moington peksana a huge Deepavali dhamaka offer on electronic appliances. So complete your home with electronic with the best technology. Come and grab with the best offer on LED TV 24-inch with the best price of only rupees 5,000 with 1 year warranty. 32-inch of rupees 7,300 only. Android Smart TV of 40-inch, 45-inch and 55-inch at the lowest price. On special offer in inverter battery, luminous and inverter battery with solar, iron and steel bed with an affordable price. For more details, kindly contact 881205 3818 93656 or 8638 198316. Cedar Electronic Shop located at Bokulia Difu Road 782482 Karbi, Assam. Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand, an offer you cannot refuse. Ganj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi, Assam. Chloride Unisex Beauty Parlor Hinben Warsai Kimi Kipipon. Lasi Lason Warsai Kimi along Ninghangatum Ali Chuan Dunikha. Warsai Kimi, Laki Chiklu Jontro Kapan Kapamada Siki Piponji. Lasi Apor Panhok Hip Pinpen, Chloride Unisex Beauty Parlor along Patibok Damiknon, Rong Parpi, Rong Berot, near Iron Bridge, Dipu Karbi, Lasi Lance Sekachini Lethoji Aphan, Laswa number 600-121-3664 along Humriknon. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Wang tha wang ik tha electronic hormonang litum ador kijum hek pen long pon ikji lase apor pacheton dun pen warsai kemi to endun iksana nang litum long pon ikji lake fridge long abrain LG Samsung Sony Whirlpool Haier
TV along Abrin Dolake, LG, Samsung, BPL, Akai. Washing machine Abrin Lake, Samsung, LG, Haier. Lapen ke tutulang plastic chair table, steel lapen plywood furniture, lapen ke solar inverter da longpon ikjim. Lasinang litum na humri ignon Asok Prasad Chateri, Bukulia Electronic and Electrical Akulat, Bukulia Main Market, Karbi, Assam. Chloride Beauty Salon Unisex is opening its door for a 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Chloride Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Rongporbi Road, Dipu, Karbi. Document requirements are recent photograph, voter ID, and caste certificate. Dihinamo piputot birta long wang tulo. Hini ang deng John Baptist Youth Rally Paikuni Trok sila penner kepani paklong kam patua klamalong padosi ang tona jamek monsa mangbong padut pusi nilituma perang ke James Milik Pen kad news along birta nang pali. Suri hini rakris kep aning kana harman ki pado John Baptist Youth Rally along riso okor jangapan kun matik gyan kilong jiapan chithan chipari. Nimso kaching rumah maya long Nagaland pen kewang imtiti junda long char pen arnamalam than pajir mipon. Amar belak besi learn gurise. Pastor la pen ke youth keja pen menam char long lo. Prathana ura manu besi tagise. Kadom tum do pik lo. Aru isor ye remember ura manu besi tagise. Arnam phan kachamatha tum ta do pik hangjang lo. Kali rati ami kwa nisina. Tuwi chethan lo. Achi kali sob hi media di pa karni isor bi nalagatin hoy jaisi de. No media champik akosi monida tum arnam phan mathak prang do lo. Risonim so jai mekalong pachiton si ason kiji ke patu kachipate hui tapato. 1987 te আমি দুজন পুনেতে স্টাডি কৰিছে বিডি একেলগে পঢ়িছে আৰু after 30 years aku log pai kana bisi খুশি পাইছে আৰু তাই কাৰ্বি আংলংতে আহিছে আৰু আহি থাকিব আমি এইটো কামনা আৰু কাৰ্বি আংলং ইউথটো তাই ৰাইটিং পৰা বেছি ইনস্পায়াৰ কৰিবলৈ আমি আশা কৰি আছো থ্যাংক ইউ Difu rong marjong serlong John Karbi Hemtun pi lumba jong aklamalong sangarnam kipia jutang padu pusikat new salong birtanang pali. Karbi anglong than pi doan pangrum sinon hejong difu rong marjong serlong John Karbi Hemtun pi lumba jong aklamalong sangarnam pisi kido kitam ki messenger phan charchung charchak arnama phan ahir jumi chuhang. Nang ko halo ko bang lab sop dan nang thek long plot lo nang phan nang plang lab yo sop ta lang Barithe Chinthong Sing Bamon Tiripia me pensila so jutang klempon. Aja kongkalong ji lah lo. Karbiatum piniarnian kimang pon. Ang thu navia purom pencinglok longri longpat kimang long anstame kipapling ponja phan than thiliana matum pen jakong horang apidun popusi pinisang kimianam kipialong anstame pini ladak kovia chap bitia chap kipaklo long anstame mi sensan pensi ithan ponong. Karbi Prime Time ang gelapangan sekang ton pegla demi thak me kurang thu.